Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole video bulletin nan Afghanistan lam han hoile lokila kan hriat to angin Afghanistan chuan sarkar thar an siam ta a mase he sarkar thara hian firfiak an thanem hle firfiak sarkar ti pon soila adik lo om love Kabul khopui an thu hnoya an da nu kar thumna September ni saria chuan Taliban te chuan interim government an din thu an puang ani kha sarkar thar chu ama a Islamic Emirates nena danglam na nei ani don MT chu mitin te ngai ven ani sarkar huap zo an din tur thu puang ma se cabinet minister somthum pathum omna Ashraf Ghani kai hroi thlak tu sarkar chu Taliban hluizia nei thoni in member somthum pathum zinga pathum chau ethnic Pashtun an oma adang pani Tajik minority le Uzbek te antel ve a Hazara Siyas te chu antel lo hrim hrima mei chia mu turan om lo bok kumsang ni som paruka tanga Taliban emir ni na chelto Mullah Habibullah Akhund Zada chu Emir al-Mominin commander of the faithful of Afghanistan thar turani a Taliban regime ma a he ni na cheltu Mullah Omar ang thokha ani Akhund Zada chu Taliban ro rel na masa khan judicial chief ani a tuna chuan sarkar thil reng renga thu top siam tu turani dona Mullah Hasan Akhund thung chuan prime minister ni na chelin ni tin sarkar kai hroi na athok thungang Deputy Prime Minister Mullah Abdul Ghani Baradar om thunganga Sirauddin Haqqani chu Interior Minister ani thunga Mullah Muhammad Yaqub chu Defense Minister Amir Khan Muttaqi chu Foreign Minister le Khalil Haqqani chuan Refugee Minister ni na chel thunganga hengmi te hi Islamic Emirates a hruai tulok berber an ni donani Hasan Akhund November sangkhat zakwa somkwa pakwa khan UN chuan Taliban regime nena ultimatum pe in August sangkhat zakwa somkwa pariata Kenya le Tanzania a American embassy boma beina a mi zani somli pali in nunna an chan phana Osama bin Laden chu mo phurtu ni in US a chungthu ngai tu tura hlan turina ti a khati lai khan Afghanistan foreign minister chu Hasan Akhund hi ani UN chuan Osama bin Laden an hlan lawani chuan hreka awawa Akhund chuan UN vona chu hnolin engwangma in Osama hi kan phatsan don lo ti in a soi Akhund chuan Taliban ten inquiry an lakna a bin Laden chu thiam changa an chua atiboka foreign minister ni mai baka Taliban co-founder ni bokin Mullah Omar ne na in nimnai ber an ni bokani Akhund hi Pasmul village Kandahar province apiang ni in Kandahar governor le Mullah Omar political advisor lo ni to ani a UN chuan kumsang ni pakhat khan Akhund chu terrorist blacklist zinga atel zuyani Taliban te paithla kan ni khan Kabul an plan chiat sana kumsang ni pakwa sang ni som khan Taliban commander ni na chela khata tang khan Afghanistan lak let le tumin chetan lata charcharani Taliban Supreme Council Rabari Shura member ani boka Quetta Pakistan chu an be chan ber ani boka Akhund hi hruai tu loka dale hian Taliban te chuan an zengai tho kalpui an tumzia an phau langa ngayani Abdul Ghani Baradar Taliban tena US nena inbiak na an nei an kalpui tira trangin Baradar hi Taliban te ayo berani a kumsang khat zakwa somruk pariat khan Urus Gana piangin kumsang khat zakwa somriat chau khan Mullah Omar nena communist te dona antela kumsang khat zakwa somkwa pali khan Omar nen Taliban dinin sarkar masa khan deputy defense minister ani kumsang ni pakhata Taliban te paithla kan ni khan Baradar hi Pakistan atlan chhia a hetatang hian Taliban te chu atoi hnum thar le ta ani January sang ni som khan American le Pakistani commando ten Karachi an mana khati lai khan Taliban operational commander ani a manani lai khan Pakistan le US te chuan firfiak te beina maso na ro puiti in an soi nge Trump administration in Taliban te ne na inrem na siam tuma in biak na an kalpui lai khan
US chuan Pakistan chu baradar lung in atanga chhuah turin an nora a chan ber po in biak na kalpui du tu ani wangani kumsang ni le som pariat khan chhuah zalen ni in Qatar khopui Doha a Taliban political office a thut chil zui nga la US ne na in biak na kalpui zuin February sang ni le som ni khan US in nu do remna siamani a tuna baradar hi deputy prime minister anita ani Sirauddin Haqqani Kumin zun thla a Taliban tena US in nu do tana tanga Afghanistan thingtlang lamaram anlak na sat ber nuwa UN Analytical Support and Sanction Monitoring Team te chuan Al-Qaeda le Taliban te chuan inzom na thuk takan nei ti in an soya Sirauddin Haqqani network leader le Taliban deputy emir chu Al-Qaeda ruai tulok pakhatani ti in an soi bokani Haqqani le Al-Qaeda te in lai chin na hi thil tharani lova Sirauddin apa Jalaluddin Haqqani he network din tu kha kumsang ni pakhat khan Taliban top commander ani a Jalaluddin kha kumsang kha zakwa somriat chawa US in anti-communist mujahideen commander loka thlop zinga telani athi nuwa afapa Sirajuddin chuan anna tho achun zom ta zelani Haqqani te hi Pakistan Intelligence ISI te ne na inzom na thuk tak nei an ni a FBI te chuan Sirajuddin hi global terrorist anti zinga tel ni in US State Department chuan alumana dollar maktadoi soman phal nge ani tuna ero Afghanistan Interior Minister Anita wa thunga National Intelligence Baga Police Force te encall tu turani Khalil Haqqani terrorist sa US in an puan ni bok chu Minister of Refugees ani boka International Organization le NGO te refugee issue boy pui tu te chuan Khalil an biak po angai to ang Muhammad Yaqub Taliban din tu Mullah Omar Fapa upa berni in Taliban Sarkar thara Defense Minister ani a kumsom thum pel or chau ni in kumsang ni le som panga khan apa thina awangin mi puinol pui hriat ani tranani Omar thi khan Taliban te chuan Mullah Monsoor chu an emiratan an thlanga kumsang ni som paruka US in air strike an naya Monsoor hi athia akun zada chu emir thara an thlang le ta ani Yaqub hi Monsoor nen khan in ngai lawa soini in akun zada kai hroina noya din hun poimo achel chho thunga Afghanistan province somthum palizinga sompanga zeta military commission he tani a Taliban rorel na sang Rebari Sudra member ani bok Taliban Sarkar thar cabinet member tam berte chu Taliban core leadership te vekan ni a mi somthum pathum zinga som pasari chu terrorist tia puante an ni bok Afghanistan economy hi ramdang te puina in ngat mek ni in fund an nei theinan Taliban te hian khowel ramdang te pumna an mamo don ani thunaina an chan hnuwa civil society alung oilo na reng boka pansir in beina la top fello boka indona ata civil sarkar thar kalpui antumna a chawna na sa takan ma chhon don ani zona poimo ber anga ngai chu Taliban te hian khowel huwa pa fir fia ka puante omkhom na hian sarkar ngel ngetan siam thayang emti le anro rel na masa ang bokanun rong takin ankal le angem ti hi ani heti lai hian Afghanistan chuan do tan soya wangin France sarkar chuan in lai china nei puidon lo ti in France foreign minister Jean-Yves Le Drian chuan soi Afghanistan na tanga chuak du te lak chhuwa dan tur soi ho turin pathian ni khan Qatar khopui an pan zui ngal bok foreigner le Afghan te an ram chhuwa san du te zalen takin an chhuwa san an rem ti tur thu an soya sarkar huap zo an din tur thu an soi boka Macedo tan soi ni ti in Le Drian chuan soi France chuan hetiang sarkar ne na inzom na hi adu ho lova Taliban te hian an intiam anga chet lak an mamo a economy siam thata ramdang te ne na in lei chin na yan mamo lo thei don lova an thu thu ani ti in a soi Paris chuan Afghanistan atangin mi sang thum vela la chuak to a midang lak chhuwa tur te lak chuan ni le theinan Taliban te ne na in biak na an nei mek bok Le Drian chuan Afghanistan ram chunga France khwale tuile France ne na inzom na nei Afghan za chuang an la om ti a soin
chung mi te chu lak chhuah ngei an tum thu a soi bawk ani heti lai hian China chuan Afghanistan ran puinan wan makte duai zani US dollar makte duai somthum pakhat ti na ni chu tiang chu an pek tur thu an soya heng zinga hian eile bar kai noile coronavirus vaccine te po atel don ani Beijing chuan Taliban sarkar thar ne na in po na nei anin pei thu an lo soi to ani kha Beijing chuan Afghanistan na sarkar leilok din chu mumal taka thila kal theinan apoi moti in lo soi to a Taliban te chuan karkal ta khan interim cabinet lo puang to in anram chu Islamic Emirates ti in an puang zui bokani kha US President Joe Biden chuan Taliban sarkar pomani nan chuan hun ala du rei don ani ati thunga chuti lain China chu rang taken lo inrol ta thungani Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan Afghanistan then omram Pakistan Iran Tajikistan Uzbekistan le Turkmenistan te in biak na nei pui hnuwa Afghanistan ta na tran puina pek tur thu hi apuang ngalani hengram te hi Afghanistan pui tura ngen zui bokin COVID vaccine makta duai thum apek tur thu a soi boka China chuan Afghanistan atanga US sipai in lak chhuah dan chu adem thu soi bokin har satna an thlen na sa ati bokani China state official chuan US chuan Afghanistan arun ni khatna atanga achua san le nin hnung ber thlengin Afghanistan mi puita tan chiat na sa taka thlen ani ati US in Afghanistan a kum som ni chunga chet lakna anei hi sipai chakna manga chet lakna ngong le mani ideology le value te ramdanga barlui tumna textbook example ani ti in China Foreign Ministry thu puang tu Wang Wenbin chuan a soibok Taliban te chuan China chu Afghanistan tho puiram poimo berti in anram indona atanga in siam tharle na an kalpui konga Chinese investment le thlopna an nei an be sei thu an soi ve bok Taliban tena Afghanistan pum an thunun ma po in China chuan Taliban ayo te chu July thladai to khan alo beto a economic support a pek tur thu le Afghanistan chu firfiak te hmun puya om phal lo turin alo ti to ani